الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ما بعد. walaalyaal maanta meero naftilaala xasuusiyo inaan bishan rajabka jirna. rajabna waa bil barakaysan waa bil iska diyaariyaa shacbaanka soonka bil iska diyaariyaa waa bilan bil ilaahay dembiyaalka badan dhaafow dad oo dadka maaragta shacbaan iyo soon galaan meel ilaahay shalisaa way dad diirayn way markaas ilaahay shal qorshe marka meelan baahan ina bilan digriga dadaalno maaragta quraa'aska dadaalno walaalaha xanuunsan la booqdo walaalay dhimadana leen ducaa samber because dadka dhimada making kaleen doiking kaleen marka inaad maaragta oo walaalaha la booqdo wataag rasuulullah sallallahu alayhi wasallam dardaarame ninkii booqo ninkii jiraan booqto waa marka caafimaad la kahale caafimaad ka adina jara ka halaase soo meelan baahan samber inaagna ka dadaalno khayraadka maadaama inaga bisha rajab ku jiro rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ninkii dardaarame bishan ku ducaysada allahumma barik lana rajab وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وبلغنا رجب خير شيء لو نسي إيه شعبان ما شصون كن إلى نبت نكديرسو دك يومدي صون كل كتاك لديرسلا نكدر كدير مركمل بانينا بلا لكتدار خيرات بدنا كجرا فائدة بدنا كجرا بلا إن صون عليك صون كرت صون تو هتحل مالها نوتنا بلا صون لأنك نغني بلا ماركتا صدقنا بالمالان تدير $10 صدق كديب marka bilan waa bil khayr badan way khayraadka zaid ka dhiga duqura akhris badan in dikr badan iyo la ka baahan in soo bina nin kasta in ka baahan nin kasta muslim ay la ka baahan marka samber meelan baahan inta nool ee fursad qadna weer hadda dhimato bas way fursad ma qabto marka meelan baahan marka nool in ka faa'iideysto waa hadda fursad jiraan dadkii dhimadan aakhir jira iyo la sanad fadi ee hadda maaragta yan meeli oo khayrshash u bifadan laakiin maya ما يدعي ما كادين ورد دكتور معنا نك دملو فرصة خلينا تسكنا هذا مال because نمي لو بيلاي ميوكسين أنا نك ماشي هو اللي كدافع هو اللي هدي لك سي ولو مركمين لما بين خيرات تسبر إنك زدان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ميك دهي ومدد ما إلهي ميك دهي قال الله تعالى إلهي ميك دهي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلهي ميك دهي ومدد إنشاء إنما مسجد الله صلى الله عليه وسلم We sent no messenger before you except that we revealed to him there is none worthy to worship except me, so worship me. لا يقول مركب ماشم نوى من المسجد نوى قصص الدرن مركب مي دهايني إلهي هلا إلهي كلنت مجر ومد ساعة إن شاء الله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مركب من باهين رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحدكم رسولك إن شاء الله ده أدينا إلهي جلاله أنا جلاله رسول الله مركب نك رسولك جلاله إلهي جلاله مركب توبة ولا به سبته ملقبله سنبر ميرا إن إسكهيرته رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار سلباديو خيرات سلباديو ولا على جلاله جعلك نفتشمك وقوة من قلب صافي إن أدى قلبك سنبر وإن لله هذا اللبان وما عرفت هذا أو أنت أصفلوب تنور بعد همانك جرت خيرات إلهي لسك الكلام بك يا رواية بكوس إلهي مرك من في قلب صافي إيه لله إيه إلهي مرك خير الشيخ الدقيق لك هذا أقتص أوت إيه مرك لعنات لمركوس دياس معين خير لما مرد واو مرك سنبر من الباهية وحياله وإلهي لبعضه إن لك الدلال استغفرت بدن دم بدافع ولا تدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هديد مرك والقفص إنك جرنس صدق كتاب صدق كويديال صدق ديبتو صدقة كعافية لأنك تجري صدقة إيبو كارتة إلى عافيته ما أشياء ذكرك بديتو سنبر ميلن باهنة قف أو بارك إلهي هو كانسي إنا نغنو. So my topic today is that we are in the month of Rajab. Rajab is a lot of blessing in between. This month has a lot of benefit. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us this month do this dua more often by saying Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. It means, Ya Allah, put us barakah, give us the barakah of this month and reach us, make us the people who reach in Sha'ban and Ramadan. Because the people who reach in Ramadan is under Sha'ban, Allah wrote those people in this month who's going to reach and who's not going to reach. So it's best thing to do is this month is that by making a lot of dhikr, a lot of readings of Quran, a lot of donation, because that's the benefit of this month, because Allah subhanahu wa ta'ala forgives. And then also he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this month try to fast as many days as you can, because it's the best blessed month ever.
So try to take advantage this month. If it means fast one day of the week or like twice a week, or 3 days a week, try to do all the benefit of this month because Allah forgives, and then Allah wrote who's going to reach Aban or Ramadan. So it's best to be in the same character, that doing the best of your character. Try to have a heart of forgiveness, not to have a heart that who has always have, envy, too much envy, too much order. You're not gonna achieve in life and hereafter. So it's the best to stay clear heart at all time, because that's what Allah loves. You're gonna gain and you're gonna get the love of Allah when you do your heart like that. Be humble at all time. Be as somebody who's just connected with Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So melen bahanya sambere ina qalubtan nadif ahado qof inaguto ina ilaahay kihiri inagana qof maana oo maaragta islibiina badan oo maaragta nacab badan qalubisku buusan waa ilaahay ma jecel dadka qalubtiya saaf iska ee lillahi iska ee hadana bishan may buu kaasatan bishan melen bahanya ina adig ilaahay dambi dhaaf badan weydiisato sadogada badido wixii hanuunsi walaal in adig iska ifiido marka wixii hanuun ku weelin afiido wixii hanuunsi inaad booqato wixii aad dhaladiyo ka saasi ku inaad booqato leen baa hadda dadka hibulan show oo dhaanin min seedaw diintan taas mana farama diintan maywa khair iyo mar wanaag lana faro marka maywa ninka gaalka dadka araw wanaag soo sabab diinta usoo galay laakiin adigi oo ka dhalada dhawayd muslima ay dhahoyto oo diinta maana dhinaca ka raaco marka wixii ka dhaton raaco dhinaca ka gaado dhinaca ka boohid markan baahin. So be humble at all time. Like, don't be say I'm a Muslim by the name, but act upon it by praying, by showing. We represent the Muslim. Every person who says La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah represents the whole Islam. So, but you say, claiming that you're a Muslim, at the same time you're drinking, you're smoking. That's not what Muslim is. So imagine Allah sees you, even though he sees you, he has two angels on your shoulders, but at the end of the day, when you die and then akhirah, you're gonna have an argument with Allah by saying, I didn't do this, nobody told me this, and they're gonna display everything you do. He's gonna ask you, didn't I send you a messenger, these days, everything's gonna be displayed for. It's best for you to practice your religion as many times as a day, or a day without remembering Allah is like a waste of day. Malam kamatad malam umarat kasamartu salat la'am amata dhikri la'am astaghfir la'am kasamartu. That's the worst day. The best day of the day as kamarti maywa malam al salatu kuti ilahi hosti winaiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam winaiti demda warsati. That's the best day of the day. Balaka malam kamarti ilahi wal dana kasi lugu kasi gaanga kasi wahad aqli kasi min adam ko di hol mo ko had malam sakin kasamarti. Imagine yourself malam to salat la'am kadafte marka meelkinka tilmaamka haddii aad ogaato rabto in qofka caafimaad ina waltaro meel ay masaajid maasho ismayda isbitaalka soo fiir ali qof oo jirin oo raba caafimaad buu ilaahay ka sii caafimaadkaas alxamdulillah meel ilaahay ka dhafat marka matukudoyto waxyaalaha oo munaasib waxaan ka dhaqamoyto. But it's the best thing to do is just be always being humble, your heart with nada meel day we jecesha mal weelaw, because dunida ma ka dhaata farayta man taqada ilaahu huwa marka wada ba man ma kala tiyartay raayo islaam marka qalbiga meel raabsan bir jecel in aan ka weelne nafsu hi jecel mal tambir mal weela waxyaalaha rabaan la ka dhiwa waayo hadii nafsada hi jecel la weela naarka jiyaas marka meel day naarta hujbatu naar bi shahawat wa hujbatu janna bil makari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marka naarta hi qiyaal dambo waxyaalaha nafta jecel laakiin jannada hi yaal dambo maywa waxyaalaha nafta nacbanta marka sanbir waxyaalaha nafta jecel ku weela wixii nacbanta ka qasab marka intaas ayaa ku sheegay walaalahay inta hirin aad iyo aad in mahadeliye marka share my message with your loved one. So my topic today was the benefit of this month of Rajab. Keep saying Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Is the best month of this is because Allah wrote to people who's gonna make it to Sha'ban and Ramadan. So it's best to have a lot of dhikr, a lot of reading Quran, a lot of donation. Is the best thing to do is this month. So try to fast if you can fast one time a week or a month. This month, the whole month is for you try to fast 2 times or 1 time. So and always be humble. Like whatever you're doing, don't think like you're not gonna be rewarded. Just believe Allah will reward you whatever effort you do.
Even eventually you will gonna be regret. I wish I would have done more than this. I wish I would have done more than this. So the best month is this month. Is what you need to do is do a lot of astaghfirullah, 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 or you do a subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. As much dhikr as you know, do it, and then read it. Quran kuna akhri bisha wa bil baraka isawa or bil ka faidestaan wa inta dan fursat na baqabta bin adam na baqaw ant isaga nool ne wara de dimata fursat kana rasmala fursat na maanta qabta ma shala week sumud ta shala damati bir fursat ma qabta geega qabta fursat geega de faides wa de bir na deras allah wa allah. So bisha me balen bahina wa bil baraka isawa me len bahina ina adkarta likitidalo qura akhris kala badiyo son kana badiyo wa bilan wa bil umarakta ومارك إلهي كندم بدافع وإلهي قرأ وحدتكي أو شعبان كتيران دتكي ومارك تصوم قيام ميلي شلبهاي وي إلهي شلبياي ومارك ميلن باين خيرات لكتيران. So this month is the month that Allah wrote who's gonna reach to Ramadan or Shaban. So it's best for you to do a lot of dhikr, a lot of deeds, a lot of good deeds as you can do, as much as you can do. So marka meelan bahna bishan way adag khayraadka kitadaal kaltan kabadan suubito lamba khayraad badan suubito sadaqada dareerto sadaq badan dhiibo walaalaha hanuunsan booqo marka ilaahay leen ku dhawaade igo bilan ahaana walna bilan khayraad suubiyaas ahaana oo bilikisi dambeeta din khayrka hoos nagasnaan meelan sanbir khayrka horren sabadiyo man gidaalan sinna ma aha marka diyo saad khayrka bishan le badado sidan soon Camal inta tisawan kale soon to intaas oo khayr soo bato soon ka dhamaadin gadaal nafta min gadaas bil aawudan marka bishna marka meel ba khayraad ka sanbir meel ina kasi hor aan si dareerana maayna gadaal aan sidna wa maraw marka my advice today is that don't be a month worshiper, be a Allah worshiper. Don't only do all the good deeds you have to do in this month. After the month finish and like Ramadan, people go to visit, like they go to the masjid more oftenly, they pray, they stay. After the Ramadan finish, everybody's like, yeah, good to go. Somebody like Allah, like if somebody tells you, yeah, good to go, you're off for the next 11 months. So we don't supposed to be like that. We have to be worshippers, like who just ready to whatever like Allah told them to do. That nagana lara marka that o ilaahay wal indiri ilaahay hirin ilaahay marka samberi ilaahay kareeb toynin ilaahay indiri so biyo anaga marka hadina goto bil soon ka khayr kaska so biyaasa de soon ka dhamaado baninka wala dheemalay tumni ko bilada of qabtan wiirata so biyo laakiin bish soon kale so nagada marka hadina miilinka bilaa wala dheemal marka meelan baa samberi ina khayraad kale ka dadaalo hilmaanta doodan اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان بشان وبالخير بدن وكفائدة انت نفسك انك جرت فرصة قبت فرصة كفائدة واي نور هذا دمت فرصة كان دلاي مسيو ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون نفد وقت شل ديرو هورن وقت شل سهل سكن وقت يرمان كدرو قدال من نغو هورن من نغو وقت شل ديرو بهذا فرصة كان لازم قبت. So when your time is ending, you're not coming back. You're going for good. So it's best while you have the biggest chance you have is when you are alive and you're still breathing and you have health. You still have to do what Allah pleases Him. هذا بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.